Kia ora e TV, ko Whanarua Edmonds tōku ingoa. E kura ana ki te kura kaupapa Māori o te Kauti, no Ngāpuhi, no Ngāti Porou, no te Aroa hoki, ko tōku ngā kaunui, ko te ao meke meke. Nō reira, ko tēnei tuku wahi ka whakapakari tina nā hau. Ara ko te Forever Young Fitness Gym. Tētai pō I haere mā ko tuku pāpā ki tētai whakatātai meke meke. Ana I pai te kitinga nō reira I uru atu au ki te mahi, ara I tino rawe te hanga, nō reira I haere tonu. Koine tuku pāpā. Ka whinei au I ahau, ki roto I ngā mai meke. Ko mai au tēnei mō ngā tau e whā. Te kauma whā o paka ki nāne, nō reira sort of pia whāri matau. Ko mai I tēnei mahi. Ko tētai oku I tino whetū I roto I te ao meke meke, ko Mike Tyson. I tino whetū ia kia hau I te mea he o rite tōku hanga whawhai ki tāna. Ko tuku whāinga tino matua, mō ngā tau e hara mai nei ko te haere ki ngā taumaheke ki o te ao. I te mea he nui tērā. Ko tēnei tuku nukuanga tino pai. Ara, ko te haere ki te Maui, ka patu me te matau. Hai. Kia oku kupu ki kia koutou ko te ina hia ke mai I te meke meke he hākinakina tino pai. He rawenga mea ka akona I roto I tēnei hākinakina. Nō reira, ai.